Matagumpeng pesilayan ng kapiasta ng Santo Niño king Barangay Pampang, pero iti pegselebran gamit ng makabayong paralan ning pamagmasusi dareng programa ngayon ng pandemya. Kapamilatan ng online, kaya katamo silipan ng virtual fiesta king storya ng Jane Argoso. Talaga namang sadya na karing memaryo king Barangay Pampang, Syudad Angeles ing tradisyon ustong kapiesta ning Santo Niño. At nganing pandemya, apag masusyan pamurin iti kapamilatan ning virtual fiesta. King pamanimuna ning SK Pampang Council king pamuntok ng SK Chairman Jemer Naku at suporta ning Barangay Council. Miyayalawang programa ing memyang tula karing memalen manibat January 11 hanggang 16. Inumpisa ning kapiestan king meto nga Mobile Legends Bang Bang Tournament a penalben at titukan dareng Mario kambening Facebook Live nung no karin king talwi ikwaning Team Aqua ing kampyonato. Tinukya naman itining poster making contest sa mikitemang Viva Pitch Senior nung no karin binida ing artwork ng Lorian Alfonso kayag na ning charity walk amig daking pamangan karing residente. Migpapakit tradisyon, kultura at kilalang pamangan ng Barangay Pampang ing sinentro king video ng Jelyn Benjamin para king vlog making contest. King kapatal doon ng kapiestan, binida ing makukuli at paka-disenyong grotto para king Interpurok Grotto Competition nung no ka rin sinambot ing gawaning Purok 4 antimong manasan at makasakay king bangka ing patron. Atin mo namang cooking contest sa Pekyabayan ng 19 may individual. Ang meglutong miyaylawang specialty ning tilapia. Miyaylawang raffle mo naman ning dinake ning SK, pero ing peka ang tabayaran dareng Mario. Ing one for all for one. Nung no ka rin miyaylawang food packs, abyas, cash at appliances ing ikwaning meto nga lucky winner ning barangay. Agpangkang naku asahan ay balaos pa ing tradisyon ning kapiestan, bang apasay ti kareng tutuking enerasyon. Ako po'y Jane Argoso para kay News Force Pampanga. Balitang tutukin balen, susuyo!